دەستپێکا مالا ژنڤە بوو بڕاستی 2011 ئەv yani çi dozê jinak û hebûn dihatin mala jin piştre sîstem hat guhertin jina goberê xwe didi mala jin ji bo pirsgirêka xwe bi rastî destpêkê em wê çînin komînê komîn ji ber ku coğrafya a herî teng wek bê di civakê de komîne û divê komîn zanibe bê yani bêhtir wedعê vê malbatê nas dike ya wedعê vê jinê nas dike pirsgirêkê we heg hebe civakê de heger pirsgirêka way malbatî hebe belkî nas bikin ji ber wilo pêşî destpêkê dirin komînê bes bû nehat çareserkirin wê çaxê bi rastî tînin cem me mala jin em gotinê her du terefa digirin em wa dixin wecê hev de jî cana em wa baş qet tenê dihêlin yani doz çilo bê helkirin heger ew nerîn xwe bidin bê doza me bî rengî em dixwazin hel bibin û her du bi hev re yani wek bê bigihên çareserîkê em jî biwarine û heger yani negiyan çareserîkê ji xwe wek mala jin yani bi rastî rojane perwerdê didi jin û mêra diriya ev hevdîtinê got dibîne yani neqeba jin û mêra di wextê pirsgirêka jinê tê mala jin û hev jinê dikeve wecî hev di wê çaxê wek me got malê jin yani wek perwerdakê didiwe ji bo meseleyê êl hevanînê û heger zarok ji xwe di nav wa de hebe bi rastî yani bêtirî xwe yani em giringiyê didin vî tiştî hedefa mala jî yani wek bê malbatik dîmokratîk jiyanik hevbeş yani ev gelekî giring e got dozê xwe de em bidin xuyakirin ev diriya çareseriyê û em rêkê çareseriyê bibînin û em bigihên helkê êşê me û zehmetiyê ku em dikişînin ji bo zarokayî bi rastî ev zarokê got yani bê dê çênabe û bê bav çênabe ji ber wilo heger pirsgirêkek neqeba jin û mêra dihebe ti zembê va zaroka tineyê em dibînin û karin jî yani wek bê ev çanda dan û standinê di neqeba jin û mêra de bi rastî gelekî giring e yani meselen em binerin zilamik tê teban ji derve û jin jî li hindir tebiye derbas dibe yani êşik jinê hebe ji zilam ji zilam lê guhdar nake û bersiva wê jî nade yani wek bê yani wê li piş xwe dihêlû dire yani derdkevî ya jî dire odak de yani ev dihêle dextik nefsî û acizîk gelekî çêbe bil cem jinê nefs şî yani got heger zilam jî êşik wî hebe û jin lê guhdar neke yani pirsgirêk dibe pirsgirêk û pirsgirêkek mezin jî ev terakumatê got ser hev çê dibe pirsgirêkek ji ber wilo em dixwazin ev çanda dan û standinê di neqeba jin û mêra de hebe got ew jî wek bê riya çareseriyê ye ev pirsgirêkê di nav wa de di vê riyê re wê çareser belkî êşê zaroka hebin belkî êşê jinê hebin êşê zilam hebe yani em dibêjin wek malbat bi giştî bi rastî ji ber wilo jî yani ev êşê wilo jî êşin menî ana got ev çend sal derketinê jî yani bi rastî meselen jin û zarok li Ewropa bin ya li Başûr bin ya li Tirkî bin zilam tenê li vir be û dikûnak ew jin venager ya jî zilam li wir be û jin li vir e yani cadî zehmetî û êş û em dinarin feqîrtî û ji aliyê aborî de zehmetê dikişînin ji aliyê dayîk tenê nikar va zaroka xwedî bike zehmetiyê dikişînin û heger jin jî me got li wê derê bijî zilam tenê li vê derê dikûnake ew jin venagere bes mişkile ew dibêjin û biryara me bi hev re yek bû em derketin çima yek bimîn û yek vegere û carna her du jî vedigerin bes mişkile ev pirsgirêkê hanê yani gelek li pêşiya me hene pirsgirêknî dijî yani bi rastî neh derketine ev sê çar pênc salê got derketin vê dawiyê pirsgirêkê ev ê şantaja elektrônîk ابتزاز الکترونی yani pirbûne malbat esas divê ew guhdana zarokê xwe bike heqîz be heger xort be yani ew wek bê muraqeba va zaroka bikin ka bi kêr digerin ka bi kêr dimeşin çi bi kêr diştexilin ev telîfonat nav destê wa de hiştiyê got ev pirsgirêkê wilo zehmet çê dibe yani bi rastî bes ev tewعiyê jî heye em narin berê yani berî şoreşê jî û berê jî hinek diketin
يعني وقبه زحمتيك يا خنتي حار ذكرن ياجي افز قيز دهات كشتن دقوت يعني تاكليه بخورت كير هي يا بهنكار اشتغل يا شويه جم هنكا بس انا ام دبينن يعني او بخوا افكشكي تمن بتشوك عمري وشاردا بازا سالنجي بري خدن اسايشش بو بارستناوا بري خدن مالا جن يعني جيك هي خلاص يا خوجي تيد بينه براستي او جي رنگك شرنگي تونديه هجر افقي زهانه بين استغلال كرن يا جي بين تهديد كرن يا جي بين امي ببن هدف يعني جوا خور طارقو استغلال دكن يعني براسي افجي قالكي زحمتي وافجي قالك تونديك حري يعني تونديك حري مظنه جو افرادستي ويدبن افكشكي تمن بتشوك حمرو جي ما تكوشينن وجبو تنديا آگو تسر جني وآگو تسر جواكي تسر زاروكا سر ميرا حما يعني مش حم دولتي عالمي تنجمة يعني دمينن ماطماي تشلو مالا جن وآليه صلحك جواكي فابرس جريكا جي حلدكن جبر ولو يعني اف مالا جن دنياي حميت تنية شخوا برسكريكي جنا بصلحك جواكي تين شارة سركرن الجنو ميراغو هدار دكن ما في زاروكا هي الجور قانونا مالباتي شخوا 2022 قانونا مالباتي جي ما في حركسي هي دفيزا غونيد شخوا الروج افا براستي برسكريكي جنا دريا مالين جن تين شارة سركرن وتين بريار تين ستاندن تيبا گوهستن لمالا جنیا گشتی یا باجار دمی کوچوه دکیش خواه پر آلیا دری و ریبازی خود مالا جن بکارتینه رونشتنا به هر دو آلیا را دده چه کرن گوره و ریبازا یعنی چاره سر بکه چاره سر بونا وی دوزا گو جن پیورا بویه لیبلی وقتی گو تیه گرتن ریل پیشیاوی مجبور دبه گو وی دوزی ریک دسته یا دادواریا جواکی دوی ملی دیجی براستی جن پر دجواریان تین گو باندوره کی نینی سر لیته چه کرن گو جاران جدوزا خواه وگهجه آنگاه کی باش باویجه گو وی دوزی بده سکناندن آن وی دوزی جی بردوام بکه بهن رین زحمت يعني هم برهن طنقافية دتكفا يعني ام بيجن جوان دجوارين جوجن هم برويتين ميناك دجوارين جواكيدا ام بيجن تسري دج درباري مالباتا ويدا او وكي تيكزينكي مالباتي قول سر لتشيد يعني دمان هن مالبات قد قبول لكن جو كتشاوان دوزك الهفجني خوراكه يعني ما في وينا بينن دبيجن دريا في دوزي دهمان دميرتي بسكريكا خوكي مالباتي زيادة تربكه آن مستر بكه آن آلية كديتر جيتي تشافي جواكي الفي بسكريكا مفكه وكي بنافكي زماني جواكي ام بيجن تفضي حتى كجمر تشيكي افجي دنافا جواكا مد قبول نابه انجامي با اخافتنا دجيش خوا باندوركي جواكي مترسينه كي جواكي للسرفيجني دتكفا اما ترسينا هانجي جنرين جواكي جبرگو جواك دماغو جن في دوزي رادبه نابين انو جن ما في هي دوزي هفجني خوراكه جبر في كيجي دبينه افجنا كو دوز الهفجني خوراكريه جهن عادات وكفنا شوبين جواكي دركتيه باشقه جارا هن درباري وان دوزانا دجي يعني هن عشير وسبين جواكي درباسي في مالباتي دبند خواز باندوركي الفيجني بكن جوج في دوزا خو يعني بكشة درباري في دجي اشخوا دادوري بيكناي جن ناجهج ما في خوي زاغوني ويدمي بيدن بونكي تشيد به تعدل ويجند عليه ماف وما في وكي جن دالي زاغوني هاتن النفساندن ريفر بريا خسرد ادي نكار بستينه جن دملي براتيكي دجي دميكو دوزا خود دمشاندن هم برهن اصلا دين زاغوني جي جاراتي اجبرغو دملي زاغوني دجي تام وكي ام بيجن زانابوناوي زاغوني جي تناي فما ترسيه كي زاغوني تشيد بالجل قلوينا قالوا تشاو ازي دوزا خبري وبم تندري في
دادوریه ده آن دادگه ده مترسیه کی وساجی چه ده باشقه ام بیجن اوانا بگشتی باندوره کی لیت چکرن یعنی جوی دوزا خوا وگ یعنی وکشه گاوه کی باش دباویجه آنجی بردوام بکه به شرط و مرجن براستی پر دجوار و زحمت یعنی حتی گو ام وان استانگیا جی گو ام قد بکن هشمندیه کی نوج مر لازمه آواکرنه کی جواکه کی سیویل دموکراتیک اخلاقی پولیتیک جمر لازمه او جیوی جن بخوا بکه یعنی جن پیویز حتی کو بکه جما فی بخوا خوش مترسیه خو خلاص که بخوا خوش وان ذهنیه دستلاتداریه که من شوب آبابک سالاری کل سر لی فرض بوی بهزار سالان خوشی رزگار بکه جبر وی که تنی افجی ترینا کده دهنبر وی دجی مزاگون وکی ماموره کیش بوی پارستنا واجنا دریور بریا خو سر دهاتی نفساندن باشخه امجی وکی جنن حقوقی گو پیوست جمع ام آلی کاریا وان جنانا بکن باشقه چه سازیه می جن هبن دهندری ریوربریا خو سر دجی یعنی ام دسته که بدن وان جنانا حتی گو دوزا خو بسر بخه یعنی ام هفگرتنه که تام سرکفتی چه بکن گو اف جنایا براستی سرکفتی دوی دوزه در باس به و انجام خوشی دریا مافده بسر بخه دست بکا شورشی نوکی نهابو براستی دست بکا شورشی دوزه گریدای جن هجماره وی کم بونجی یان دوزه گو دهاتن دادگه دجی دهاتن سکناندن به هجماره کی پر زیده لیبلی پشتی دمی پشتی گوهرتنا و ذهنیت تمام دمی ده براستی یعنی او هجماره و گوهشتنه آن وگراندنا دوزه سکناندنا دوزه آلیه جنده هجماری وی بچکی کم بویه نما وکی دست بیکا شورشی ام بیجم تاکوشینا جن هی دمی گو ماف دریا زاگونه ده هات نفساندن ایدی مگود بو ماموره کی گو پشگرتنا ویجنه بکه یعنی زاگون بخو هات گوهرتن دریا زاگونه جی هات گوهرتن هم بر آلیه کدن جی تکوشینا جواکد آلیه ذهنی ده جهاد چکرن یعنی هفسندگیه کد نابرا ام بیجن زاگون و هشمندیه جواکد هات چکرن تشتا گوته خوستن ایرورو گو ام تکوشینا خو بردوام بکن هروها اما فی خواندانه کن سکنا هر جنکی ده هر سازیه کی ده هر قاده کی دناوا چواکه ده گو ام وکی جن خو بدن ناس کرن حقوق ناسی ما کسی گو جه خود گره هم لدادگه هم لسازین زاگونی گو همان دمه ده تکوشینه کی بکه تکوشینه کی دناو برا خود و دناو برا وان پیک آنی نوا زاگونی گو هاتیه ستاندن دریا شورش رو جاواده